ako numvaga hagati yanyu nshaka gutanga ishimwe. Imana ishimwe. Haire umuntu Uiteka kuna mu Rwanda yari muri alarme nagazanye mvita alarme uriya mugabo arabizi kayemvita alarme kaza kuririmba muri kave aba bose bari bahari nyuma yaho babura umuvyeyi nyine papa wabo nje naraje hano mama wabo nuko ariko Amen. Ku mazina nitwa Denis, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'umwana, ndi mushasha hangaha muri Maine ndetse no mu gihugu muri rusange. Rero Imana iguhereza umugisha. Turiyegereza Pasteur Rushikama Justin, nkundira nawe uhaguruke cyangwa se ujye ejuru kugira ngo tukwegereze. Imana iguhereza umugisha. Nawe biriya byabaye ku mukozi w'Imana Mazeze muri kino gihe nabwiye abantu ngo muri kino gihe cy'uyu mugabo asa nkaho yafunze imipaka nibwo hazinjira abantu benshi. Ayo makuru abaza gutranslate muri kuntu mwayamugezaho nibwo hazinjira abantu benshi. Amen. Navuganyeho n'umukozi w'Imana Mazeze ku itariki bakase gutya ngo nta bantu bongera kugaruka gutya. Niyo munsi umuryango wahise ubona visa. Nankundire yongera haguruke nanjye mwiyegereze na mama hariya niba mujya mwumva alarme hariya hantu niho yavutse. Twarishimye kubona Imana iciye inzira mukaza. N'abana sinzi niba baje ariko nubwo bataje twabonye ko baje. Rero turakwegereje muri Amerika. Nicyo gitaramo cya mbere dutaramanye n'umukozi w'Imana kandi ubu noneho Mazeze yajya akorera Imana asa nkaho ubu noneho murabona yuko aruzuye. Reka mbabwire kano kantu twe twageze igihe cyo kuba tutari kumwe n'abasaidize hafi. Haraze nabajyaga batwita. Ariko ugize amahirwe ukabona araje gutya arakwegereye. Harabajya baceceka utababwiye ngo ni muceceke. Turashima Imana yaciye inzira mama n'abana bakaza. Mureke dukomere Imana amashyi ku bwabo. Imana ibahereza umugisha. Rero nkiri hano ku bakozi b'Imana turegereza mama Pasteur hariya mufasha w'umukozi w'Imana Dr. Rwaganji nawe turakwegereje Imana iguha umugisha. Reka dusabe Bishop nawe haguruke tumwegereze. Reka dusabe Bishop nawe haguruke tumwegereze. Nawe haguruka tukwegereze. Hari umuntu udakunda Bishop mwungura yemwe? Imana igira amaboko. Kera najyaga nifuza kwegerana mwungura ngo ndebe ko yari umutaramya agasimbuka akagera iri. Ndibuka ko ari gengira ngo mwigeze guca mumena umwuka w'abagamo. Nkaza mbabwira ngo Mana uzadufashe natwe tumere nk'abari abagabo. Niyo mpamvu natwe no munsi turodukorera Imana bimeze gutya. Turakwegereje n'Imana guhereza umugisha kandi wakoze kuza yazanye n'abantu bavuye muri Bengo. Twabonye abandi bakozi b'Imana kuva muri BCC hariya
ababyeyi bacu, Bishop hariya, Bishop Bukuru, Imana iguhereza umugisha, na Pasiteri hari, Imana iguhereza umugisha. Reka dusabe umukozi w'Imana Apostle Rugina tubonye n'umugisha wo kugira ngo twongere tumuhereze pole. Mu mfubyi mwari muzi zihari zitagira ababyeyi, ariko uwafite Yesu. Rero tuguhaye pole. Nicyo gitaramo cya mbere dutaramye, yarabuze umubyeyi wiwe, ariko turashima Imana yuko akomeye. Mureke dukomere Imana amashyi ku bwa Bishop. Hari abandi batumirwa baje bava muri Bengo. Gisubizo, haguruka nawe umukozi w'Imana. Haguruka President. Sekura niwe twatoye ngo uzatubere President cyangwa uzungiriza Pasiteri Kimararungu? Ko njya mbona ko twamugira nka nitubona amaherekezo hari igihe tuzahita dutora uwungirije Pasiteri hariya. Aba bakozi b'Imana n'abandi bose baje bekamuwe bari hehe? Muhaguruke. Abantu bose bavuye muri Bengo. Ariko Bengo nanone nta kundi. Imana ibahereza umugisha. Twanezerewe cyane kugira ngo tubabone muri ano materaniro. Mureke dukomere Imana amashyi ku bwabo. Imana ibahereza umugisha. Harabo twatumiye ayiwe. Nari kugenda mvanga nkabakora hano ngakora naha kugira ngo ibintu bataza ngo bamwe twabasize inyuma abandi tubazana imbere. Niyo systeme nyine y'abantu bari bajya mu ijuru, kugira ngo turebe ko ni muzi mu ijuru ko twese tuzaba tureshya. None mwaretse tukabitangirira hano, ngafataha kugira ngo dukomeze. Amen. Reka rero niyegereze umukozi w'Imana Deni. Haguruka nawe dukomere Imana amashyi. Ni umuririmbyi mwiza, twaramutumiye aremera. Imana iguhereza umugisha. Aba bose nabo twagiye tubona Imana icinzira ibavana muri Afrika baza. Igihe twajyaga tuba turi kumwe turi muri Foursquare, ntabwo twari tuzi ko tuzataramira hano. Hari umuzungu urutwima parking ihariye. Tuzamusengera. Kwaragenda vuba nanjye nabibonye. Muhatunga ibiganza hariya muvuge ngo mu izina rya Yesu Imana twagurira imbago. Haleluya. Turakwegereje Deni, Imana iguhereza umugisha. Reka nsabe Trezor nawe nibwo bwa cyo gitaramo cya mbere. Ntimwabonye Trezor yemwe? Trezor, Imana iguhereza umugisha. Na Bethlehem Worship Team muhaguruke tubegereze mwese. Ariko Imana yaduhaye abaririmbyi. Njya mvuga ngo Bethlehem Worship Team izabikora ari ya mbere muri Amerika kandi muzabibona. Ya mbere. Imana ibahereza umugisha. Rega muzajye mwizera binini na bito simwe mubikora. N'ibinini simwe mubikora. Kubera iki tutakwizerera binini ko n'ibito atari mwe mubikora n'ibinini simwe mubikora. Ni Imana gusa. Amen. Haleluya. Fidel ari hehe? Umucuranzi international. Fidel uzoshake sha. Haguruka nawe tukwegereza. Uzashake amavuta kimeze gutya. Nutinda kazi yako. Turamwegereje nawe twari twamutumiye. N'Imana imuhereza umugisha. Prince ari hehe? Prince wicaye nyuma umutumirwa yewe. Imana iguhereza umugisha. Bara bose na abana mubyeyi wacu Bishop hano. Imana ibahereza umugisha. Reka nsabe umukozi na papa mubyeyi wacu Ruganza na Madamu bigireje rutuyegereza. Bana n'abandi bantu bafite za company kuko nazo turaza kuzisengera. Muzarebe ukuntu mwateranya amafaranga twubake urusengero runini na makanisa yose azajya ahuriramo n'abakristo bose bagahuriramo kugira ngo turamye Imana. Iryo tangazo mwaryumvise? Amafaranga yose burya ni Yesu yatunze. Ariko ishobora gukoresha igaca muri Paul kamubwira ati egeranya za company zose
kugira ngo nyine systeme yaguke, noneho tuza tuvuga ngo iyi nzu yitiriwe izina ry'Imana, abantu nibahagera bagapfukama bagasenga, Imana izumva gusenga kwabo. Turabiyegereje, n'Imana ibahereza umugisha, kandi turashima Imana yuko namwe mwatwitabye. Imana ibahereza umugisha. Haleluya. Ndiyegereza uyu wacu tubana hariya, mama pastor, turakwiyegereje. Amen. Rero ndumva narekera aho ngaho, ariko ndagira ngo mbibutse yuko ikintu turi buze gukora turaza muri ako kanya, ariko ngiye guhamagara mushiki wanje aze hano yaya aza ashima Imana gusa mu munota umwe, narangiza aririmba akaririmbo kamwe gusa, tuze kwakira mukozi w'Imana. Karibu sana, karibu cyane. Haleluya. Nukuri nshimye Imana ko ampaye umwanya. Nabitekereje, ariko muri kamere yanjye sinkunda kwitokeza, sikunda kwiha ijambo batamaye, ariko numvaga hagati yanyu nshaka gutanga ishimwe. Imana ishimwe. Haire umuntu Uwiteka kuna uwashikamije umutima nazagwa, isi yavaho, nawe isi yavaho, ijuru rikavaho, azamuremera isi y'amasezerano. haleluya. Haleluya. Shimye Imana ko mpagaze hano, ndi hano. Yesu ashimwe. Ndashima Imana yaduciriye inzira tukaza tukagera hano. Hari ibintu byinshi nguko mwabyumvise, hariho n'ibindi mutumvise, ariko byabaye. Ariko ibyo byose kubera ko byari muri gahunda y'Imana, nabwiye Imana ndayibwira ngo sindushye, simpangayika, ntago nikomeza, icyo nzi nuko icyo watangije muri uru rugo, urugendo watangije uzana rusohoza. Yesu ashimwe. Mu buryo bunyoroheye rwose Imana irabikora. Ndashimira Imana yanzanye n'abana twese turi umukwiro tukagera hano. Ndabishimira Imana cyane. Cya kabiri, ndashimira Imana ko mwakomeje ibi bintu. Akenshi tubyita amazina atandukanye, ariko buri wese azi akamaro bimufitiye. Ni nayo mpamvu uko ikiguzi bidusaba cyose tutabyitaho, wumva wabikomezanya uko byagenda kose, nuko tuzi akamaro bidufitiye. Ndashima Imana ko bona mwese mungana gutya muri mu nzu y'Imana. Hari abantu benshi nabonye ntaherukaga. Sorry, murambarengiye kubatsetsa akantu gatoya. Rimwe twagiye kuririmba muri prison Mageragere, ngo tugereyo mpasanga abantu nari nzi ko baje naha. Kubera ko gahunda y'urugendo yakomeje mu bantu bose, iyo umaze imyaka myinshi utabona nk'umuntu ubuzi ko byanga byakunda ari hanze cyangwa se yarapfuye. Nuvuga ngo utari Mageragere ari hano cyangwa yarapfuye. Yesu ashimwe. Ariko ndashima Imana kubabona hano mwese. Hari abantu ntaherukaga mu by'ukuri. Ndashimira Imana cyane. Mukozi w'Imana ndagukunda cyane. Mbivugiye hano rwose ndagukunda cyane, Imana igumugisha. Ngashimira Imana ku bakozi b'Imana n'ababyeyi banjye. Kabiri kuva Bukavu cyane. Ndabakunda mwese, ndabubaha. Shima Imana kubwa Bishop twarasenganye ni benshi yo. Ndashima Imana kubwa Apostle Bigina. Ndashima Imana kubwa Yesu Kristo Mungura Apostle Kude Chapeau. Ndashimira Imana mwese kubabona. Imana yemwijibaho umugisha ntabatinde murakoze.
Amashi menshi cyane kuri mushiki wacu Yaya. Ari mbizi ko bizabimugora cyane, ntagira amanyama menshi. Reka sabe Papa Deni atambuke, tambuka hano, atambuke. Hanyuma karusana papa, Mana gwese mugishamwisha, abe nka turirimbisha k'iminota 10. Hanyuma n'abandi baririmbyi mutambuke. Trezor utambuka papa, utambuke tumufashe minota 10, hanyuma tuze kwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Tuzamure Imana icubahiro. Amen. Ku mazina nitwa Deni, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'umwana, ndi mushasha ahangaha muri Maine ndetse no mu gihugu muri rusange. Rero ndashima Imana ko ndi hano, kandi dushimira n'abashumba badutumiye, twabanye iriya twese. Rero Imana yongera kuduhuriza hano no kwishimira. Reka tuze dufatanye twese turirimbe nk'uko babivuze. Haleluya. Iyo nimeze nk'abantu, ntabwo ishobora kuvuga ibitakora, ikangwana cyangwa imiheto itabaye, ntawe ushobora kuyitanga imbere. Iyo nimeze nk'abantu, haleluya, ntabwo ishobora kuvuga ibyitakora, ikangwa n'amacu cyangwa imiheto itabaye, ntawe ushobora kuyitanga imbere. Juru we, juru we, tegeka byose biremera. Juru we, juru we, tegeka byose biremera. Iyo nimeze nk'abantu, iyo nimeze nk'abantu, ntabwo ishobora kuvuga itakora, ikangwa n'amacu cyangwa imiheto itabaye, ntawe ushobora kuyitanga imbere. ubwiza n'ubumana yikuyeho, Haleluya. yemera kubumbura cya gitabo, yaje gushaka uwazimiye, uwo ni jyewe wamubambye. Ubwiza n'ubumana yikuyeho, yemera kubumbura cya gitabo, yaje gushaka uwazimiye, uwo ni jyewe wamubambye. Haleluya. Benshi bari bazi ko ngiri Wawudi, abandi bari bazi ko ngikora ibya kera. Babwire narahindutse, yampinduye izina, Abirindirisha
dushime Imana hanyuma tuze kwakira abayumve. murakoze Imana ibaha umugisha. Ndasaba bigira Imana kwaza hano na madame we. Ndashaka gushima Imana nje nta kundi mbonye gakanya. Ese ari hehe bigira Imana? Nuriya mwana w'umukobwa Mukamazeze muze hano gatoya. Imana yampaye umwanya wo gushima Imana kandi munyihanganire koko mbacishirijemo kuko niwo mwanya mwiza tuba tubonye twese kandi muzi urutege rwanje ko rumeze. Shimiye Imana kubwo uyu mwana bigira Imana ni umwana wa murumuna wanje. Kuva yaza niho nkishika hano muri Lewiston. Ni murumuna wa Kingi akaba umwana wa murumuna wanje umugabo witwa Sezikeye. Sinzi ko mumuzi. Ubwo rero kuva yaza jewe niho tukibonana kandi urumva ni umwana wanje. Rero nkabashimiye Imana yamuciriye inzira akaza agashika hano mu muryango. Cyase kumubwira ngo ntukagume hano gusa muri Lewiston, uzorebe King niwe perezida wacu w'abasinga azagushise mu bandi basinga. Kabashimiye na Norbert waduhaye umugeni akadufasha akazana uyu mwana bakaba bageze hano. Mwese mwashimira Norbert ko yatugiriye. Ndahindukira kuri uyu mwana wa Mbanza yavutse mbere yaje mu magunda, ariko akanduta bukeya kugeza igihe twatandukanye baje Bubembe, ariko tuguma kubona na za Bukavu n'igihe yakoraga i Bukavu yansangaga i Burundi. Nyuma yaho dutashe mu Rwanda yari muri alarme, nagazanye mvita alarme, uriya mugabo arabizi. Kayemvita alarme kaza kuririmba muri Kave, aba bose bari bahari. Nyuma yaho babura umubyeyi nyine papa wabo, nje naraje hano. Mama wabo nuko, ariko kubona numvishe uyu mushinga ntaye ko yashatse uyu mwana. Ejo bundi mbabonye mu rusengero ndavuga ngo mfite ideni ryo gushima Imana kuko yabazanye. Abasama ndabakunda pe. Kuva nje kiri umwana abasama nibo bangabiye. Muri Murere navuye Murere yanyaze ihene Mwesanyere yarangabiye imaze kugira iruri ryose. Urumva sibo bampaye umugisha se. Rero nkabashimiye Imana ko uyu mwana yaje, Imana ikamucira inzira akaba ageze hano turi kumwe n'uyu nguyu wa murumuna wanje. Abo bose Imana izabagirire neza. Mwarakoze Mazeze kwitangira umuryango, ndabizi iyo procedure wewe wamaze imyaka 4 ndabizi, ariko twamaze 7 twebwe. Imana izaguha umugisha kuko wafatanyije n'ubu. Mwarakoze. Reka ndangize gato. Abantu bose
Imana imuheza umugisha mwinshi. Kaila la sinao. Reginao ta. Carrière dans la livre. Mélange facile. Fixation de cas. Comble de variables. Mélange gelé. Jawili mehamuna. Hamuna hameni. Critère de variables. Critère de variables. Mike hasi kabisa. Ibitaramo kiraremereye. Mungu we. Ibitaramo kiraremereye. Sailao. Mariana. Marisha de Fari. Sao canabra de Na pima de cá. Sacailo. Wasimation de gars. Kabula. Kabula. Estamos sim. Vamos. Fica suca kabuli mimi.